Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hurmatli musulmon bo'rdoshlarim. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ko'z yumganda sahobalar ubayimga batib, g'izchu qilib, durbelonga tushib qolishadi. Umar roziyallohu anhu qilichin ko'tarib chiqatdagi kimdagi Muhammadni o'ldi deb turgan bo'lsa, boshini qiya chavaman deydi. Abu Bakr roziyallohu anhu asta sekin sahobalarning oldina jupuni bosib kelatdagi: Ayyuhan nas, من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وادamlar kimdagi Muhammadga sıyıngan bolsa, çındığında Muhammed öldü, köz yumdu. Alem kimdagi Allah'a sıyıngan bolsa, Allah Taalam tübölüktü, ölbeyt deydi dağı atlan. İnneke meyyitu ve innehum meyyitun. O Muhammed çındığında sen dağı ölesin, alar dağı ölüşet degen ayatta okuğanda sahabalar tınıp kalışat. Urmatlı Müslüman bo'rdошum. Kırgızım atasındağı getirgen. Kırgızım enesindağı getirgen. Kırgızım manasındağı getirgen. Kırgızım çuağındağı getirgen. Birok Kırgızım dilini getirgen emez. Kırgızım ruhunu getirgen emez. Kırgızım dinini getirgen emez, urmatlı bo'rdошum. Kıyamat boldu degen uaqt emez hazır. Kıyamat keldi degen zaman emez, urmatlı bo'rdошum. Hazır kıyamat bolalek, urmatlı bo'rdошum. Toba kılganга, hareket kılganга, İbadat kılganга sizge mümkünçülük var. Urmatlı Müslüman bo'rdошum, Kırgızım mındandağı uğur күндөрү başынан keçip ötken. Andaktan ubayımga batıp, manaydı çöktürüp, çörödөгү, janыңыздағы адамдарға зиян бергендин ордуна манайыңызды көтөрүңүз, чечкиндүү болуңуз, көмөктөшүңүз, иш аракетте болуңуз, бири-бириңизге колдоо болуңуз, урматтуу bo'rdошум. Бири-бириңизге салым кошойлу, урматтуу bo'rdошум. Эч качан бири-бириңизге зиян бербейлі, убайымга батпайлы, бири-бириңиздин манайыңызды чөктүрбөйлү. Başınızı götөрүңүз, урматтуу bo'rdошум. Алдыда дагы нечен деген жакшылыктар бар. Аллах Таалам уада кылган көптөгөн жакшылыктар бар, урматтуу bo'rdошум. Ошол жакшылыктарга биргеликте жетели. Урматтуу bo'rdошум, жаннат түбөлүктү. Жаннатта адам өлбөйт. Жаннатта убайымга батпайт. Жаннатта манай чөкпөйт. Жаннатта адам чирибейт. Бирок ошондой жаннатта bir болуш үчүн азыртан биз иш аракетте болуп, бири-бирибизди колдоп, жакшылыктын үстүндө дайыма биргеле, урматтуу bo'rdошум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.